tuna chuan no pang piang hima tanga tharuk 0 to 6 months thun dan kha kan en don ni hetilaya children 0 to 6 months ti pathum na mi hi kan metanga engma la thun lo ni a anwaya mi add beneficiary ko kan met lenga ti chuanin achung berami name of the beneficiary ti hi ano pang minga khania ti chuan adot le che mi hi apian ni le thla kha ni le maya chuan anwai le mi hi akum kha nia hei poi kan hreto a date of birth kan hret lo chun akum kha than mai tur ania chuan anwai le mi hi gender kha ni le a m mi pa f mei chia chuan anwai le a hian name of the father apa ming kha chutlu le nga ya anwai a hian anu ming chuanin ta hian mobile number anu mo pa kha ngai le a chuanin birth weight kha ngai le ta ni he hi apian hlima ake jizat ari zong kha nia chuan birth height om le a he hi apian hlima a sei zong amo san zong kha ni le ta hian inches le cm centimeter oma centimeter hian kan te tlang puya centimeter kan thlanganga chuanin centimeter kan thlan zoa a birth height ta apian hlima sei zong san zong kha ta hian kan sulut le don ni chutia kan chutlu zoa chuan submit kan met le don ni chuan video ma sa kan soyang khan ti diklo kan nei chun an hnoya a senin alo in zia kan ti to kha entir nan hi phone number hi lo ti diklo taila digit hi lo him lo ta se ti khuan a senin alo in zia ka a sena in zia chung chi akhan ti sual kan nei om ti sual kan nei ti kha hriat theya chuanin kan lo ziak lo ni pon kan lo thei hil pala ni pon ti khuan a in ziak don ni kha kan hriat ve hrimatan kha no pang piang lima tanga tharuk register dan ani